uri umukiriya w'ikigo cy'imari iciriritse cyangwa urateganya kuba we? Ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda AMIR ku bufatanye na TransUnion Rwanda CRB barabashishikariza kwirinda imyenda y'umurengera. Dore ibyagufasha kwirinda imyenda y'umurengera. Saba inguzanyo ushobora kwishyura mu bushobozi bwawe. Koresha amafaranga y'inguzanyo icyo we yakiye kuyakoresha cyonyine. Koresha ingengo y'imari yawe witonze kandi ishingiye ku bishoboka. Nibiba ngombwa ukora impinduka aho bikenewe. Ishyura inguzanyo yawe ku gihe kandi wirinde gusubika igihe cyo kwishyura mu gihe utabuze ubushobozi. Irinde isesagura ry'amafaranga, ugure gusa iby'ingenzi. Girana ibiganiro bihoraho n'ikigo cy'imari mukorana mu gihe uhuye n'ibibazo by'umwihariko nko muri iki gihe cya COVID-19. Niba ubucuruzi bwawe bwaragizweho ingaruka, murebere hamwe icyakorwa. Ibigo by'imari iciriritse n'abakiriya babyo birasabwa kwifashisha amakuru atangwa na TransUnion ku nguzanyo ndetse no mu gutanga inguzanyo bashingire ku manota credit score agaragaza ubushobozi bwa buri mukiriya mu nguzanyo. Ubu buryo bwagaragaje ko iyo bukoreshejwe neza, ibigo by'imari byirinda ibihombo bigakomeza ingamba byihaye byo guteza imbere abanyarwanda, n'abakiriya babyo bagashobora gufata inguzanyo iri mu bushobozi bwabo, bityo bakirinda imyenda y'umurengera. Ku bindi bisobanuro wahamagara 11 22. Ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda AMIR na TransUnion Rwanda ku bufatanye na SIP Network.